Nteto kinene mutegeri kwithirwo kiona akanya nende na kwatanira na woni na nibo ya nonto kwithirwo kiona akanya kanende kwithira kinyo kiotana na batu kindeto cha Weru Thaa Imwe ya moya ratukubanganite oro Weru ari kindeto chietu. Mwenetu wa madhithi ya huwa Weru ari ni Maureen Kirimi na ningetwa PHINEAS. IMAANA Nteto cheru Thaa Imwe ikambiria Thaa ichichiongo. Tukambiria ni atine ndio kuibwetite na mbere ukujirwa ntere chia kabuito Igembe Central nyuma ya kari baraba ukari na mudhoro kuithia nyumba ya mubiachara wa miramo sizilichoro igorogoro na baidhi kinya nyumba chekiche kibiachara. Agaribane ndeva idokirete munda yokiyo wa mira na koraga mukaria na nyumene bedira kinya baitanga itina bionde bia mira na vyangare yalichoro bakiwa na okaringanidwa na ikubianto baraba kumeneria ngabana kaira mwangaza akirena ndikibande to Moses lechoro na tarire tinto bya mungana yo milioni 50 ibyenyangetwe ni akariba kyuga ntubane ndibedrite bakiretawa na lori nteri una kinyenyuma yeke kwedera kiringa report ko burithi otiotedio aramukira moniketo Nteto Marion Karugi na utambiriya cyo kuma tereche Igembe Central. Yono na timu ya ibangete na bunduki yere na bangi bonde ba nyuma pathiate nabo baba pamya gwakwa nabo unanduka yekwa na bete na ntuba kuruge milioni 7 ndukene. Ni miario ya uroro ya mubiashara wa Mira Teresia Kabuito wodini ya Igembe East gishoni kia ubunge kia Igembe Central Moses Lechoro ni nyuma ya kuithukua kwa wenja na biashara ni yawe na utemwa ntame nene ni bara akuwa ni kundike bwethitwe kia kurua nawe no ntobwa kwithirwa na kwata gavana wa Meru Mbaru Kawira Mwangaza. Igwabudhire kiama kiwetwa 7 brothers ni timu ya ntu bathatu umwe itonda nikile Thawairi MP na mtu wetwa Ali Mwenda na Murethi wakapabudhia grupu eu ya ura mtu amurita nguo to report kwa polisi kangeta kwa tweka utatuya kuyokua kwa na cases nkorokia kopina ithandatu serobari ila ndo babuthiritwe chunawa baidongo batuya kiono itobyo bachunwa lakini to report kangeta kwa tweka uteatu ine mwe kuyokua na antebo bata kira baeta mbea muthanya na batu wisitha 7 brothers bo babwithia bange bongeleka monka thaa nkorokia antu magana baraba weta bakithiatana na timu ile kusikana hati timu eu ni supporters bakawira Mwangaza Sunday ilo ndani kile eye na musemanio eko na mvya kwa kurema ile ule bunka mtoda atoba support na Thamwe no ntuoni na wetu ni mishimikuru tena wetu ni mishimikuru kuringana na Lechoro intobia mamilioni ya mbeta ni byanyangitwe karikianirire umire oro na ara nyumba cia wese biashara iraithirwe wamu na mutajo wawe na ro musii wawe yo ithukwa na nyumba cia wese ngoroba cia ithwa na ara nyumene mira yawe yenyangirwe na kuitangirwa nthi ndaro tre usaindisi kethirikari kuma thaa 10 ndaro na nteto mwanka thaithatu na nusu tuku ila askari wa blokinya wakwa ambira mbete nkaripoti kwa polisi ndeta kuripoti kwa polisi na ndee askari bana batu anje kwa
askari bana batiro nje kwa ntame kitha baro bebele kuo tweki beto kinya kirao no tutete nje bo atheru bara bele musi yo no yuonde nyuma ndakareti na intobia ko bionde na muchi yo ngoro bayilo momorwa dokere baro ka utema kila kya konkuru ke kafote tomi ke babwithitio kaba kuthamia bunga mtu ate support rutere rwaro na ngurupu ebe the Seven Brothers ne akora bunga mtu Seven Brothers iba biongozi na iba bana karibu ndokinya yire cia gwita kongamiza na ciantu antu bara organized ni organized group ira bangi ekero ete ibo ethie b necoka yero bwite bwethie musi mantu itu kwenda kuona action eyukitu as fast as possible, as soon as possible, as soon as dai antu iba bati kwithira bainde ne bara bakumenyeka ibo ba insight community na ba either by held accountable no ntubo action iwira yukirwe ya kwethia musi yo muntu na kwethia property yawe worth millions and millions of money. Niarari uba kuromba waziri wa ukaria bondeni na matura Profesa Kithure Kindiki kuthiatire karikari lichoro akiorotela kiara mabisa ba ukaria bakituo kia Boris kia Kangeta barakwa ni baralemere kuono kinto biawe bitika thukangwe ni mwingi. Bara yakwa ni CS Kindiki amba kuingiria Nteto ino ntoni yakaire mete no ndito kuona to report Kangeta au CS yo Kangeta na speed yo Kangeta kinyo karinga thimo tukana muthenya bari teraskari kwa mpeya skari batatu niyo CS yo Kange omawa ko ero mbare yakwa bwana Kindiki no bati kuingilia mantu ja bau bonde bakora ntonto ne kundi kikaya kemugi kikora ntu kiteko wato thirikari kumenya ototethie ke wato ke kwendene no ntukona kese singeire ogo no ntunya kwe bange bathametwe batiwoni bange orende kwe misienge ema mori mesie kurukie muwanja batombero kinyao bekithakene ko iro mbare to baba watwe thirikari to tusugulikire nikere tubakona haki na thirikari to nginya county ngabana kawira mwangaza yobe kuingilia mantu ya bata na thirikari unene tombote thuka nikenda ntu tubona thiri waziri yetu wa interior CS Kindiki au kumere manto ya haraka iwezekanavyo. Nonto siasa mtu atemea kulazimidwa kusupport mtu urati kwenda kana atemea kulazimidwa eta murengo fulani. Nonto weta murengo yo governor Kawira Mwangaza kwa kukukea kukaedwa. Yo imantu very evil na ni antu atongeria bateno tongeria ndene yo mantu yare baina yo imantu ya kwithwa ni tongeria bo batikuthwania mantu ya muntungi kwina issue ya sniper na anto bonde baweti issue ya sniper no kinya lichoro na wire na kwenda justice ya sniper no nto lichoro no support governor buite buithi kwa we no nto ibo kwenda kuringanithie ku sniper na governor na DCI ba kubuithi investigation anto kuiba watirwe na uma no bukwendelea anto baba ingi no bakwendelea kubuithi investigation imbibi utuma anto kana tongeria be bakai beria kuinsight yantu kana kuruyanithia antu betu mantu ya tutetikiria turia tongeria na itukwenda justice irunga makiri everyone itukwenda justice kiri Moses Lichoro urakwawe kwithitu na itukwenda kuona atongeri bau bonde nontu ibakatitwe kiri media bakiarasia mario kwa insight community ibabati kuatwa na bakaandika statement na bakauwa ne ati babangire mantu nontu kuringana mantu ya bangirwe eoro kwa lichoro nduka siawire kwethwa iturereria ku reach out to security agencies ibontu kwera CS Kindiki aloelia manto ya na Igembe Central security agencies bonde baloelo na bakwamelo nonto woni ningwa personally ndaringira unene bwa polisa Igembe Central na ndabera bete kwa lichoro kuri oro kuri utuku kintu thaithatu yakwa atwikire kwa kwethwa ndabera bete baya na security kwa emuchi na bawe betete lakini batabwithirie bwo nonto utuku thainyanya nto ibareire kwa lichoro na baethia musie na askari be Igembe Central kana utongeria bo security bo Igembe Central ibo hari na kanya kakurieria musio lichoro yumba kwethwa lakini nonto bo kwethira kinyabo iba compromise etwe ni utongeria bo Igembe Central ibo nto baretikiririe kinyamusi yoethwa na manto yoto ya condemn strongest terms possible. Nkiripotera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Kenywa. Angeno kone ati abida baile ba GSO na mukari umone batigina nguredio bakiro na maida ati ania isto tukubokire ruari ngambe komi chia karibado anana kideti ania west ire da guantere chia matabiditi ania isne ndinirathi na maida bedira bakima tukana ndidia mana ya tano barabedira bakiura kuiba kwa mukrotunga tande ne achibitare yesio no mubunge wagisio kyo bunge kati ania ist mpuraburi aweta naraneti na CS Kithure Kindiki ritete wado
isiolo bongari chekruana na maitha kongelo akenda ukindana na bomwankeni wa Meru na isiolo rutero atiania. Mabisa baile ba GSU na murithi umwe baitete na mbere ututero toro bo hospitali nene ya Isiolo na ng'ombe kithumba cia totoro na ingi kithumba cia ura maitha nyumenta ngurutano ematha kithumba ate karithi. Mabisa ba NPR na maitha nteretia matabithi wondine mudhara tigania isti na randeithia tia kariba kithi na thwana tigania westi tia rithitwe ng'ambe cio ngwa antu bakinyire manyata thaitha tuna 20 skinto antu saindrie 70 na bai hukuma barathanga ng'ambe cia korende ira thina ira jera manyakubwa kintu ng'ombe 8 ng'ombe cia chief ng'ombe yili woni ira thinkintu ng'ambe twero baita ng'ambe 417 ira ikekone mwanka thai na tuguthia hata twakinya ntukwitwo luruku baita na ng'ambe maita ya 3 ng'ambe imwe chitia girimenege mulango inge chiita luruku inge chia na manjira ya remet na mwanka thai ende ira twailete ni chiita girimene twa ine turi ntukwitwo mulango barantu baingi muno mabaraire kuya ng'ambe uso ba na barwa na ntu betu muno na kuringana barantu baraingi ibomba kumba ntu betu na beta na ng'ombe na rithu betu barere bathiatite ng'ombe na mwanka thai ng'ombe chiombere witia irima bere mulango akilikithie kare Ospidio tiganisti Emmanuel Kiplagat awete ibaingene na maitha yake enda kuonokia ng'ombe hii bedete kuthiata kuma rutero Nairobi ndame ya ba kwetere meche itia kirimagira gito mulango na chitire kirimagira mulango rinya muno kuchogeno ngantu bakadilunga bachetera utera rungi antu betu kwenda kuwa pole kirwa adirikete bonde tumuthaka wetu rathikuru wa hospitali kumira pole sana na inkwerinya police officers wao ile barabara ibambete kumia nonto ba kushughulikana mantu ya manyata kama tano simekuwa tutambia silikuwa siko pamoja. Okay. Ndio wanga na sababu manyata kulingana wewe sasa ukiwa na ng'ombe yako unasema hiyo ni manyata. Na wale watu wanasema wameumia including officers. In stable condition. Ile mocha ile eda alipigwa kwa matako. So there are 3 people. Yes. 1 civilian and 2 officers. We are in the operation now. A combined operation between the Meru County from Tikania. Yes. Na Isiolo. Mubunge otiganisti mpuru aburia wete ati waziri wokaria bondene Profesa Kithure Kindiki na ikite wirane ati uti ng'ombe kinyemo ya ye kaura na mabisa ba ukaria baingwene boya. Na orende ninko negotiate ba watu makona ndege. Ya kuvilo kairi eu tukanarua. Nike na ng'ombe cietu ciumba gucoka na kenda kuwa ambabara ba ng'ombe ndo yetu tathira nabo nto namba no tibo kwatweka tigania east etukanio ATM ya Musamburu kana ATM ya Muturukana ya kona kwa chumbi kana kwa anything hata ng'ombe tigania east amwe na bo MCA wa Thwana Jimochoi awete kwinetumiki operation iretumirirwe Meru kwambiriria narua kenda kurieria makarika yaya kwina operation yarere kundiclear na nini au operation ni bwithwe saidiche Samburu na linda sibo batura bo batekwenda operation bo bachokia ng'ombe na bakawatamba bo barabaiya ng'ombe lakini katukwenda kwira Professor Kindiki mantu yotheri ni mantu yatena maana nonto antu baraikanya bendaga kuya ng'ambe nyingi nkuluki nitukuromba operation iyo yambirie mara moja kenda tumba ni kurikava ng'ombe lakini ke ng'ombe ira chietete thai batutethi kinyana nde nonto kuringana na ng'ambe uche ukuma antu bau baitre baga ng'ombe yu into portions inya kana baga ng'ombe mathiana beta in different directions so kintu kira ng'ombe tutethi kurikava ng'ambe yu no gande na itukuromba batwende kenda bamba ni kurikava ng'ombe chumba ni uchoka na chechoka operation yambirie mara moja kenda ng'ombe chetu chonde ichi chumba kuonekana na chote kana tutikwenda chia kungulaniro Isiolo twena ng'ombe uchi kwa keni neke uru antu bagire ng'ombe uru beta baite chio nonto chiari mo Isiolo watu kanyoko na ng'ambe ku alama ni oira na muchi yenu watu ng'ambe uni amuchi unge na kai kurangari ne taikaro wetu igwanje ya Samburu kana untukungi na itu jite dachi kitu ni wati dachi te kwendua koduru wa Isiolo nya wete kubwa antu akwadra na ng'ombe ra twena chathorana rwa kieni ne kia uru stadium Nkuruki balalamikirite kura mbicene kwa gavana Kawira Mwangaze gitare ontherera karibatianie bachithira ndingene yai rojo ndo tunacho cha wamba ba ng'ombe na tutaigwa gavana ai comment akiwa githira ibo boya kana ibo boy
ng'ombe kuiwa na ntikumenya na tena ntu ng'ombe ni wa affect economy ya Meru na sana nontu ni antu baiba kuia ng'ombe lakini tutaikwa gavana Kawira Mwangaza awite anything kuhusu kuiwa kwa ng'ombe na mbwa na kona bebo boya ng'ombe kia wa chanto batiani nembe pita katira umunya group era afomete ya NPR amike mwangama nyani training antu akuwe 200 na abana kila bunduki na kila kitu yombe yere with the drone na igitara kiba kileto mulunge kiba kimungeta with the drone lakini leo kinya igitara Kawira Mwangaza with the NPR amike ndene ya Meru town na Meru town utembande tisieno Meru town tengo mbisikolezwa no ipo ndokora kwa kinya veneje yombe kuya ng'ombe tikwa ng'ombe itena itapangile mipango isi apangile mipango ni pita katira umunya so antu baraba kaunti Samburu Isiolo bakiendelea kuingia kuia ng'ombe na antu endelea kuingia kuongela service baba tuatia kukaria katokorita barabara yo baraba mbikia gutera kiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika. Nagero kuni ati mbunge ya kaunti ya Meru ni kuruketi mogaruku ya ripoti ya ADP 2024-25 redriti nende kinyatha kumbunge na ine kamiti ya miunda na mipangire tungiretu ni mukarigite Aaron Duranira bunge nkurukini redriti kinyala kimubango ya kigena kire umurandi na kuwa ni babangite nende mbechi nene ira chidriti kiadhiro ni dirikare ya kaunti ya Meru na kuchikia kire mirandi Imwe bakuga ne kedre kiguna karibunene MC bankuruki barugani bedriti nende bake lakini nyamirandi irabakona etikuli kivyanende mukari nere kwirigiro nende koneka ndene ya wandi chondeni rakikedra ikiguna kari manikyo Nteto mutugikare kato echio Rito tumere 45 wards want shetu shonde benefit equitably na URETERI a program ira tukwambiria tukiyaki program based budget ara tukwenda kwa yambia mashinani na intention yetu kwa allocate mbia ki every ward at most 50 million maximum 100 million ira waira mbeca ira cio tumwa wondi ibete bakarute ngui we are ready to go and oversight them bamwe ba MCs bambunge ya Meru bakere nyuma ya boku ithira bakiariria NDP kana mirandi ya witi na mbere ya mwanka jwangirije 24 guita mwanka jwangirije 25 kirimo swanda jura jokureti mbunge uni MC wa Bogeta East ya Duranira na niwe mukairigito wa kamiti ya miunda no bangirbo matauni RMCs baba bariku thomero muswanda juju baritete mauge jao na kwithira bakigwata muswanda jumbaru na kujukurukia bari na moro tuja gutigira kigina gekuma mobisine na kethira gekinyira mukari na ara maturene. As many of our similar opinions say hi, while as many of our opinions say nay, the ayes have it and the motion is passed. Kiredi PJ nithire gikujira maugaruruku kathumba imwe ya mirandi ekiritwa kigina buru na kigina kiu kiri mirandi imwe kiekirwa kiri mirandi engi tangirekano rwangine rolimi mubango jura jong'ombe juijikene ta one cow paninde aus jura jure kiredi PJ jura tengeri milioni 150 na kigina kiu kethira ikebe Buru. Amendment ya kumba kwa abolish the 150 million ili rekiri ikienda igeta na program ile one cow per need family na batu tu kamiti turakari nditona muradi jojo ti sustainable na ngurukia jo kwanto bato dena rwangini orurorimi kire murandi jo flagship jo wakanchuku cha kuthithia variation kirimera kana mashala jamunda joge chencho na kwane nchuku chigakwa cha kwa mukagira betrese ya thirikari kirio wandishonde abatu to kweberia food stores iri rabangiri wakiro na a tune of 300 million then sub county kana region chetu choidatu na tugai kwagirite muno maturene chetu kana kiwadi chetu chonde 45 ati tumbe gwakirwa fertilizer stores iregateithia subsidy fertilizer ira thirikari iretete kwegita riri kuonekene kuri na thina ya wagubu ari mobile CD ndene account ya Meru NDP iraratengete milioni 26 cia kuandika ari mobabero
kigina kiria kithire kiongerwa monka milioni 90 bakomba kuandika arimu 300 arimu baba tukubongerera mbeca na toga arimu ibongererwa na betu baba ECD classes bombe kuandikwa na bomba kuingia nontu thai tukurukia arimu 300 bandikwe ndene our ECD centers kenda bomba usafu thina erere chukuru jie cannot afford to have luxurious budgets. In this era, it is very unfortunate that you find that in our ECD sector, we have a deficit of 800 ECD teachers, and this is a function that is fully devolved. And Mr. Speaker, you find that most of our parents pay for these services, especially for the ECD teachers. So they don't enjoy the fruits of devolution. So I recommend the committee for coming up with a budget to come up to employ 300 ECD teachers. This is highly commendable. NDPA kurukirwe nethire kirita mantu jamaingi jarajare kinethirikari ya Meru MCs baba kiuga boba gatenga kana bekere kigina kiri mirandi ire kudingithia mukari wa kawethire buru bakeberia mirandi imwe tangerekana Mauritani jarajare kiri kigina nkabo kigina kiu gigikirwa kiri rwangirwo gima monwara bougite bagatetheria kurwana na murimo jwa nyimba nontu Meru ne tongeretie na cancer togo batu imbeja yantu ajeta uthithia a lot of trainings and the rest togo ambeja wijiju kweji equip centers ujia cancer kenda antu betu bomba uthithairwa chemotherapies within the facility. There is also the issue of the Kenya School of Government. I think although there is some amount that has been allocated like 100 million, I'm afraid that this one might turn up to be a white elephant because we don't have even the specific number of staff who are supposed to be trained. And of course we have one School of Government which also operates at a capacity. So I think when it comes to the actual budget making process, we should also look at this, whether it is viable or not viable. Rwangine rogima rwarugwekeri kigina kya milioni 20 kire DPU kya kugura mibira ya gutuma ndogo cia wendo kigina kiu ni kithirwe gikeberwa buru mibira ya kondom mu Meru gavana arandikithitie ki ADP kugura mibira ya kondom milioni 20 antu bara gavana atagetete kwa mibira ni antu 1,000 Mumeru oringa mathabu meanga bana imwendete untu muntu okibao oringa mathabu ya mibirere milioni 20 atagetete kwa antu 1,000 urona muntu areona kondom kondom 20 na tetwirite nya criteria ya buraka identify antu 1,000 baraba kwa mibirere ku itene nyanto bayo ita public participation baure botumire rangiri ku kana ifleveri ku baure no bukwenda mebire kondo munga bana kondo burira mudiene monini wa mutongero wa baraba ingekere bunge uzipola kinyawije keneta ZDK nedire akemeneri MCs bare 13 baraba kuganeba kugwatanga bana wa Meru kawira mwangaza baru akiwa kire MCs bawe 13 gotora tonya mbunge korita kana kugogambi bobo ige maugaruru kujege NDPU. Unfortunately antu baraba baina yangi tiara batireja naru batwira uge bwao kethira ibakari na contrary opinion kiri mantu jo jonde twakurukia baraba ingi ntabona na kinya barambonere baumarire kinya tutoromba kuthi kwariria Nteto eu na to make a resolution kwau inkoboria ibeje ndene county assembly baritenguge yao batethie Meru batethie Mumeru na batetherie ngavano kuma ikalone bia MCs geshigo mbunge kya North nke report Nteto cia Weru ria kwarietwa ni mutuge kare right na nikumira kinde tutuko tukiona kanya kakuno kandi ukethiro kita kurinchokerete na Nteto ingi Ukipata baridi, nuno mabate. Ukitaka
mabati. Chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. February, tunakupenda daily on Star Times, where you make me the happiest man on earth. We're serving you hot drama and steamy romance from the best telenovela makers. Captivating Thai dramas My Forever Sunshine and My Name is Rhea. Intriguing Indian dramas Divya Drishti and My New Mother-in-Law. Passionate Filipino dramas A Family Affair and Crocodile Whisperer. Catch up on your local dose of drama on Pink Ladies. Will you marry me? Please marry me. Success. Yes! Yes! And the unmissable dating reality show Hello Mr. Right. Me of course napenda kijana. I like you, bro. Renew your subscription today. Star Times. Enjoy digital life. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingoge bondo badrikari na kinyakambunira turi na MOU nabo yagutigira bakugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no ore runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kona utungata bwa super mapato loan kana bonge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire na tukukurukira namba yetu edimu 0711103800 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Mokari wa Meru, Gertrude's Children's Hospital, nande irina rwangiru rweru mutindo jwa kangangi. Toriongere aja Greenwood City Mall, second floor, wa mokere motungata ja kirasikia guru jakoni ugima bo mwiri bo mwana waku. Gertrude's Children's Hospital, nesibitari ya mbere kirotungata bo ugima bo ana, Eastern na Central Africa. Na netekere tunike ya makia Joint Commission International, kira gikuruka ya mantu ja quality na patient safety. Na nande kukagita kamiyaka nkurukia mirongo mugwanja ne tano, Gertrude's Children's Hospital, janaga utungata buri na otiabo kirasikia guru, tukenke anabanini na kinyabanene bamwanka myaka 21 kenda ushionerana wa mukiro rigitani bobo bwo kuguna mwana okuo turiungere kliniki yetu iri Njeru Buru Greenwood City Mall second floor kana uringe dhimo ku book appointment ke 0709 529 018. Gertrude's Children's Hospital, quality health care for children. Tu. Woye shosh pale. Hatukudhani utashtuka hivyo. Tuliza roho na Joymax Mwivoko. Wow. Nikiona Joymax Mwivoko, ninatulia katuli inashinda akisiagi. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Joymax Mwivoko kutoka Joy Millers Limited. Unga uliokamilika, bei inayokujali. Furaha ya nyumbani, wema uliokamilika. Joymax Mwivoko. Tufurahie pamoja. Aya, amna Go TV stream? It's free. Go TV stream iko mkononi na ni free. Download Go TV stream app for free. Enjoy live TV na shows kamia 8. Download and watch later anytime. Anywhere. Go TV stream iko mkononi na ni free. Available to active subscribers. Go TV. Love it.
Na tuchokerane ati abisa onyomo mara Moses Nyagano ritiari mibande dia kumenyera munono indira nende iri mochambire kugemitugo itia wethira bubu yite nyuma ya kwerekana murimo ya rabies yukwithira nende okiwata ng'ombe mara Nyagari uga murimo yoyomba kwata muntu okurukira mata ya nyomo ira nende china yoma mugambi na ronoro Urimi buthiete na mbere kuthararana nkinya kwara mandeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ndagitari Moses Wanyaga ura ndagitari wa ndethia akiri gicigo mbunge kia Mara ariuga wana ndethia tabura ng'ombe ichi gwatagwo imurimu wa kiongothi na ino ire ndariri cia ng'ombe gwatitwo imurimu wa kiongothi. Ng'ombe irare na rabies ntoreta wa majira ni Chogoria ward kesi eno twathukirinya samples na twatuma kabete na chia choka chia tuge confirmed positive ng'ombe eno bura yambie vaga nare na gintu tuweta vocalization kana kwania gutegwa kawaida na ikiruta na sauti ta ena base. Ndagitari Nyaga ariritie ndariri mwanya cia kuonaniria ng'ombe kana nkinya mburi ire gwatitwo imurimo oyo watuka ikarata igukorwa naga nombugire inya most of our farmers ibatuka exposed so kethera farmer una attempted nya kuwere kurita that offending object at the throat na that point omba guche expose skana ikarata iukigira gintu kwenda kuruta na yetikuma but kintu kingi ng'ombe no etiria nwa some animals chona na yanya ndaleria kuthuka roje watu ketiko na nyakunywa roje no kuthuke nya wero bwingi kintu tweta photophobia umania na bobo ariuga arimi kabemenyerera ng'ombe ciao ikuonania ndariri ta ino arimi beto ni baga watuikaga exposed kire murimo yo bagithiete gutetheria ng'ombe yao kana the animal tigatuike choked so kuthi kuthungira njarera either no rumwe incidentally kana accidentally kana inyoka ria kurumwa no to in contact na matamamu okaya ko wena broken skin kana watuika skin yaku kana ngozi yaku iri intact murimo uyu no thungire mwirini waku through matamamu gutuika uri in contact na matamamu na makuthungira agu ukore na kironda gutuika nyamu ta ng'ombe kana mburi kiretagirwa murimo wa kiongothi nyamwiri na kithuka na ng'oi Nyaga ariuga antu ibachunke na nkinya kumenyera kuru ciao ukithukia kuru ka ukiamwa gukara na kuru egwa no kumea reason ni ambie kuru no kurethia turutanagirira kuna vaccination tukareta kuru no cheto kwa wingi nonto ni onda vaccinate yakwa watiga yakwa ta vaccinated still no risk no expose yakwa kimurimo uyu kairi indi amwe na bobo Nyaga ariuga ibatigire kuraga kurundi ungi kana kuru ire itari nene maturani akiugaga indi bari na mutaratara mujeru wa kumba kwithirwa bagikandana na kuru ta ino aritie mama gwarira kuga kuri na mitaratara iriyo ya kubanga guchancha ndithia cionthe ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi mwanko uyu itukonda gucheria we bara tomba kwata kuruira tugachi vaccinate. The first thing is to trap, toka vaccinate, toka roda gento geta wa neuter, kana wa wenjamba toka mekastrate, wa wenka toka merita uchiari, kana era kutukua tuweta na gechonko over hysterectomy, then toka mekera attack, then toka merekia. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitawa Mateni Mwambi. Nangeno kunate achiari bachikuru ya primary ya gantutune kadungo na mukumbu neni bimureti ya gutetera ari mobile CD barabethirete bakirutana iri kutomethia na baona bone nyuma ya bokore kwandikwa ni thirikari account bari anite na ari mobile CD bari abethirete bakiandikana ko chikuru yo na kuuga bo batibetikiria na baraba kwenda ni barabethirete bakirutana iria kwandikithia kuthomethia anabo mbere Muntu nato kunyerete ate ne mbeca cia litiro kenda ari mubona barwa 50,000 kwe bara baitangiri 50 kwe bakoritangiri 80 ndiuga atere gatontole tole itonga yes kethra mwarimu atole ngunguma bakwenda kenda bamwandika
tugachanga tajiari tubaikeria kenda banankira mwalimu wetu barua na bauga babarega kwandikwa ni county mwalimu bakandi ni aciari baicindi baskuru ya gatontone baraba shumirite na muthuro jumurito nyuma ya mwarimu mweru kuretwo skuru iji na uro twire gwitana twana twa wandiki ni aciari agiata wanguge ni thirikari ya kaunti ya Meru na ndi aciari bane bagwatandite na kwithukira skuru iji nawe mwarimu mweru alikiwa gituma kijite na aciari bagitagia kiao aruma kirasine na mbwena kumatukana njira ya nyuma ni aciari barabugite bubatitekeria mwarimu mweru skuru yao tiga kiuro twire kubaitanira na kwegitarira ja promise tukandikirwa mwalimu wetu ratete twina message gikundi Helen Kolo na rukirirwa na arwe twayukitwa wata report ate tuletera mwalimu mugeni na tukumumagaria tutitekeria ntubaga tonto mwalimu thomithĩtie na marando twina over 30,000 tutemulite lakini na arwe umagaru wetu tuletera sura ngeni hiyo hatutakubali leo turaciari baga tonto ne twauga atiri batu tutikwenda na tutaki na tutikwenda madharau no tune madharau jau kuga TV ni ogatwandikira mwalimu wetu ucoke kaireke thithio kiumbe kibiti tutikwenda kiumbe kibiti turenda mwalimu wetu na nengwetekia mwana u atije mwana lekemira no tukinya kana kala kala uka nyakana kala 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 uka mlemavu atindaga kairete na ndende tukuga tumucokerie gwoko na kumwandika bobwega no tutumwandika tubeze tutomba kumutethia anto ne jathatu either bandike mwalimu baswe mwalimu uba uletete bamusuira skulu bandike mwalimu wetu kana tukale tutina mwalimu tonto Ote mwalimu kejaga tontone o mwero turara kumumagaria untubure na bubonekene kathigo primary aciari o baba icindi bari kwa kinya kune bareteri mwarimu mweru bararoka kumukabira mwarimu uria utonekene kana kugita bakiuga batetekeria kinya bwatonya kirasine ta kou kungi mesema huyo mwalimu analetwa kathigo atumtaki na tutamuondoa aende neka tukwenda kuria madam ngavana atiri kama mwarimu uju wetu atithomete onto wamba kwandikwa cukuru eje yetu kenda gwatuka tukaretwa mwarimu ungi kuma kungi kama wewe ni bishop tafadhali tumia haki uajiri wenye wako mashinani tutikwenda mwarimu uju wejete na waigwa mwarimu uju akinya cukuru eje kawira ukamenya aciari bakathigo itwaragina tukauga no kana gutuike akeja kuthomithagia ng'ombe cia cukuru na mbori cia cukuru ende ana beto tutibarekeria beja cukuru tukaendelea kuria mwalimu wetu uria turamuriaga mwanka ria bugetikira nteto cietu we mwanda mukawira twakuromba atiri tujukirie wetu akario ja ugungi amwekoro ugungi kuringana riboti ire tukinyirite kinya skuru ya gachichi na mikombone primary na maskuru jange mwanya bakiuga bo batetekeria arimu bau beru kuma gicigo mbunge kia Southiment nke reportera Nteto cia Weru ria kwarietwa ni Mutungi Kare. Rais William Ruto na tumireti uchumi bwa Kenya ni buchokerete na thirikari ya Kenya nende ni kumba witungatira yoyongwa akirekere muchamani oyo aritingwe anene ba thirikari ya Kenya kwanza Rais Ruto na ugite nende nduguru ni ukitie makinya na mibango ya kurea mikobo ya yore idrete kiukakia. Yesterday marked a significant financial milestone for Kenya as we successfully settled the buyback of a substantial part of the $2 billion 2014 Euro bonds that were scheduled to mature on the 24th of June 2024 by paying $1.5 billion raised on 12th February 2024. Ni miario ya rais wa ndeguru ya Kenya William Samoei Ruto aentereche Naivasha kiariria umbani wa thirikari ekie kire kurea marando ya Kenya inayo agita na mbere Rais Ruto ugete bu ikona ni akinyonjereria ni bambirite okucherwa Kenya agita na mbere na kuga thirikari ni banganitie boya kire kurea marando.
and the new bond issue demonstrates strong investor confidence in Kenya through the international capital markets and a vote of confidence in the government's overall economic management, particularly our public debt management strategy. Buraki kaguna Kenya akiwa kinyakiro kebo marandu batigira kwina mutaratara yura yukethira nindi yutumira wa kendo chumi pa Kenya bote kenyeleke. I am delighted to announce that our sacrifices and determined efforts have not been in vain. As a consequence of our commitment to sound debt management strategy, fiscal and general economic management policies, and the tightening of our monetary policy by the Central Bank of Kenya, investor confidence has been significantly enhanced, resulting in the appreciation of the Kenya shilling against the US dollar from an average of 162 shillings to an average of 142 shillings at the moment. Chiringi ya Kenya idhirita igita na mbere kona ni yakulika ikiringanitha kwa na dola. Rais Ruto nidhirita yakiwa bubumbi tekumania na mitaratara irabedhirita pakiuka kia thirikari. Augete bu orengene putethetie kwina mia irandura Kenya edinariro na mabilion kadhumba ya mbecha. This has reduced our overall debt by Kenya shillings 722 billion and also reduced our debt service costs by Kenya shillings 195 billion over the next years, saving the country a total of almost 1 trillion Kenya shillings. Na kirikiria rais au wanindi Kenya kinyani umite marando ne amae ya kurandurwa. Can now confidently say Kenya is no longer in the list of the countries that run the risk of debt default. Rais Ruto aritia kiriki gomano kira kidrita igita na mbere cha Naivasha kaunti ne ya Nakuru. Tena woni ona cheki nyatha 3:30 tukotane nonto pondeto chero 3:30.